Arakugambaho n'abanyamahurire banyuma y'urukiko urwaba rwese rw'abebembezi b'ekibiina kya Movement okuruga aha kitebe kikuru muri Kampala rwasiga rwagira ngu abebembezi boona abarikushangwa barikuhakanisa ebigendererwaho by'ekibiina kya Movement nibashabwa okuza hangahari kandi tibarikwikizibwa kwejumbira omu mirimo y'ekibiina. NRM erina ebiragiro byayo ebi turikweta code of conduct kandi buri kiragiro kiine penalty yakyo. Oburemezi bwatumwesigye n'abatahi be bukarugerera aho kushangwa no kurebwa butunu barikurondera oyesembereho aha bwa meya omu rurembo rwa Kabare Emmanuel Sentaro Byamugisha kandi atari w'ekibiina kya Movement. Sentaro tinorarondera President Museveni n'akaruru ka Sentaro. Rwanshija yajya gutumwesigye kuba kubasa kwetisa kandi akashaba kusasirwa nabasa kwakirwa akagaruka gukora emirimo ye y'ekibiina. Ngabo kureba ngo harebere byabire nagwa twamuri hamu ngo ataza mikoro yona ya Movement kwisya aida bwargetesa akaporojayizinga kusasirwa nanga kwisya okupatirishana. Omu rukiko rwa Marisha 5 abebembeza b'ekibiina kya Movement bagaruka batunga akakumu orukoro rwa hatenka chairman w'ekibiina kya Movement Bridget Asinga tumwesigye ahabo kuhagira abantu batari b'ekibiina ekya Movement. Kuyabuzibwa Bridget Asinga yagira ngu obwa hati akajunwa nahagira abantu ba Movement nk'uko ekibiina kiri kumushaba konka yashoborera ngu ko bwayesimbire nk'abandi abakwasire bendera baba batamuhagire nawe tarabahagire. Icyo kugira ngo tindahagira ba NRM eco n'ekishuba nko ndahagira NRM kikuma hazindi kandi na Bible irakigamba ngo musisi kwaye tisa arahungura ubukama bwo mwigwe. Ndi hano okugira ngo obundi noba nabire ndiho nkakare ndahagira abantu batari ba NRM konka hati omuntu wa NRM orampagira ndatekwa muhagira konka ijuke ngunanye ndi mukaruru ndi Fraga Beara washango ri Fraga Beara otarahagira Bridget utatekateka ngunanye ndaza kuze nyuma yawe. Okwasire bendera ya Movement ahabwando rwa County West Eliab na Turinda Mporera yagira ngu aba Movement abarayikereze kukwatanisa nawe nibija kugenda hamwe nkonkati nibateke kitinisa omungenderwaho y'ekibiina. All Fraga Bearers tubesiri kandi kubinde barakimanya turukuruga hano abantu bakahonje urede bafitijiriza kwena kwesigwe kibiina kikwesi ekizibu baragira ngu hano hariho mukoro umwagire ngutinenda kutamburana naka. Obwa hati chairman w'ekibiina kya Movement omuri Kabare Honorable Minister David Bahati akasigira ebikwato omuhwezi we Bridget Asinga okwise natungwa kakumu ahabo kuhagira bamwe abatari ba NRM eki kikabaho bwa nyuma ya Bahati kushara mu kwesimba nkoti n'ekibiina agomize ngu akarura katirwe okwamushanjo kakazamo cyanga makuraga gasha kwa Jimmy Emmanuel.